sebagai pemimpin umat dan pemimpin negara. Untuk itu, kita awali acara ini dengan mendengarkan hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali acara ini dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori Terbaik 1 Tilawah STQH tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Kami silakan kepada Al-Ustaz Muhammad Hidayat Tahir SOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله
ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya sambutan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Kami silakan kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Hamzah Harun Al-Rashid LC MA. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Panglima 14 Hasanuddin yang kami hormati, Bapak Polda Sulawesi Selatan, Bapak Wali Kota Makassar selaku Ketua Masyarakat Cinta Masjid yang kami hormati, para bupati dan wali kota sesulsel yang kami hormati, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat yang kami hormati, Al-Mukarram Dr. Kiai Miftah Fakih, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kami hormati, Rais Syuriah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, serta para pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Alhamdulillah, dengan penuh kebahagiaan sebagai Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan mengapresiasi kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dengan tema NU, yang dengan tema Sulsel bersalawat. Mengapa Sulsel bersalawat dirangkaikan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Sebagaimana kita ketahui, kita maklumi bahwa
Kedamaian adalah dambaan setiap orang. Dengan suasana yang damai, kehidupan akan menjadi tenang dan tentram. Dalam agama Islam, perasaan di alam a'la paling tinggi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Tuhan dan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Maka di bawah alam yang paling bawah, yaitu bumi yang kita tempati, diperintahkan seluruh manusia untuk bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Untuk itu acara ini sulsel bersalawat dirangkaikan dengan Nabi besar, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan di tempat ini. Oleh karena itu, peringatan Maulid ini dilaksanakan secara terpadu, terintegrat pemerintah Sulawesi Selatan dengan Nahdlatul Ulama. Kenapa dilaksanakan secara integral? Karena terinspirasi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Simpani ala ummati faiza saluhata saluhal ummah." Wabi sangat menentukan ketentraman rakyat. Apabila dua golongan itu baik, maka baiklah seluruh masyarakat. Wal ulama, yaitu para pemimpin, pemerintah, dan para ulama. Dengan demikian, NU selalu bersama dengan pemerintah agar supaya menciptakan kedamaian kepada rakyat secara umum. Itu sebabnya acara ini dilaksanakan secara terintegrasi. Bapak Pandam 14 Hasanuddin, juga kepada Bapak Wali Kota Makassar, seandainya bukan karena bapak-bapak, tentu acara semeriah ini tidak mungkin terlaksana. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Sekian sambutan dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita break sejenak, waktu maghrib telah masuk, dan yang bertindak sebagai imam untuk sholat maghrib adalah Al-Ustaz Bapak Dr. Barudin MPDI, muazin adalah Muhammad Hidayat Tahir Esos.
Tentukan, Pak. Oke, siap. Aman. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا لا استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة إلهي أنت مستغفر الله نعمة محبتك الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا